Kei te whakaaro au he aha kei tua o tēnei whakaahua. Kia kite te iwi I aku whakaahua, ka kite he aha kei tua o taua whakaahua. I ngā taukapahure, ko tētahi o ngā matepea kua kotahi noa iho, te āhuatanga o te ao Māori kua hopua. Kia nei, ko tino rereke te rāhanga I nāne, koena tētahi waku tino whainga I roto I waku mahi. He whakatu I a tātou I tō tātou motuhaketanga, I tō tātou ātāhuatanga. Such a mean shot. People look at my page, it's just all you see is Māori. People have like a fat setup, like they got like computers everywhere and they still produce kaka. I try to capture like the cheekiness, trying to change that narrative that Māori aren't mean, angry, scary people. Kia nei ko tētahi o ngā tino mahi o te hopu whakaahua o te whai wāhi atu ki te hopu I ngā kōrero o te Māori o Nāianei, ko te hopu I aua āhuatanga katoa. Ngā Māori kārepe I tipu I te mātatorutanga o tō rātou ao. Kārepe I tipu I te ao kapahaka. Kaha ngā āhuatanga o tō rātou ao. He iwi pūrākau tātou te iwi Māori ne. Me taku titiro ki ngā whakaahua, kia nei he rite ki ngā paupau o roto I te whare. Kia hau atu au ki roto ki tētahi whare tupuna, tiro ki ngā paupau, me he whakaahua. Nō reira, ko ngā whakaahua he whakairo o te ao hau. Ka tuku atu I nei whakaahua amiri atu. This is probably like a really great book. I think what I like most about it is that it follows the formula that I like doing, which is like really beautiful photos and then like a story that goes with it. And Tim does it like perfectly. Ko te take e kai ngākau nui ana hau ki tēnei momo mahi, ko te hopu I ngā āhuatanga katoa o te ao. Ka mutu ko te toha I taua ātāhuatanga ki te ao katoa me te manako, ka kite pēr rātou I tētahi āhuatanga a ka rea no kai kite. That has to be serious, because that's literally the reason why I like photography. I just like pretty things and want people to see pretty things. Kia kite rātou I waku whakaahua o te tangata. Kei te rongo au I te wairua o te tangata rā. Kei te rongo au I te āhua o te tangata rā. Kei te whakaaro au he aha kei tua o tēnei whakaahua. He aha ngā whakaaro o te tangata. Kei te ahanga kare aroto o te tangata rā. Our Māori trying to tell our own story. I think it just comes better from a Māori perspective. That's why I love what I do.